Nabashuje kandi mbahaye ikaze kuri Hodari Empire, aho igisobanuro cy'intwari ari ukuvuga ku bw'inyungu rusange gusa. U Rwanda kuri ubu ngubu rugiye kwakira inama nyafurika yiga ku kwihaza mu biribwa Africa Food System Forum, ndetse ikazanizihizwamo isabukuru y'imyaka igera kuri 20 umuryango umaze ubayeho. Ni inama iteganyijwe kuzabera i Kigali ku itariki ya 31 Werurwe mu mwaka wa 2026, aho kandi izabera mu nyubako ya Kigali Convention Center nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwa AFES Forum ku mbuga nkoranyambaga zabo. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo bagize bati, tunejejwe no kubagezaho itangizwa ku mugaragaro ry'inama ya AFES Forum 2026, agaze intambwe ikomeye Afurika imaze gutera. Hazanizihizwa imyaka 20 ishize Afurika itangiye urugendo rwo guhindura ndetse no guteza imbere gahunda z'imikorere y'ubuhinzi n'ibiribwa. Iyi nama kandi biteganyijwe ko izitabirwa n'abayobozi baturutse hirya no hino mu isi, harimo abahanga udushya, abarimu muri za kaminuza, ibigo by'iterambere, amahuriro y'abahinzi n'aborozi ndetse n'abikorera bo muri Afurika, bidasize abo hirya no hino ku isi bazitabira iyo nama. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti, gushora imari mu rwego rw'ubuhinzi n'ibiribwa muri Afurika, kugaburira ibihugu, guhanga imirimo no kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo. Muri iyo nama kandi biteganyijwe ko izagaragarizwamo udushya mu ikoranabuhanga, politike n'uburyo bwo kubishyira mu bikorwa, ibyo abantu bakwigira ku bandi, imishinga ntangarugero y'ubucuruzi n'ishoramari, byose bigamije kwihutisha iterambere ry'ibiribwa muri Afurika, by'umwihariko hitawe ku rubyiruko n'abagore aribo babashije kubigiramo uruhare. Mu mwaka wa 2026 wemejwe n'umuryango w'abibumbye nk'umwaka mpuzamahanga w'abagore mu byerekeye ubuhinzi, ikizwi nka International Year of the Women Farmers. Bityo iyi nama ikazibanda cyane ku guha abagore n'urubyiruko uruhare rugaragara mu byerekeye ubuhinzi. Ibyerekeye itegurwa ry'iyo nama ikabitegurwa n'ihuriro mpuzamahanga ryita ku iterambere ry'ubuhinzi muri Afurika, agara ku bufatanye n'u Rwanda, ikaba yaherukaga kubera mu Rwanda mu mwaka wa 2024. Ayo nguko, iyi ni Hodari Empire. Ukomeze kubana natwe, musaba gukomeza gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo ubane natwe no mu bindi biganiro. Ukaba uri kumwe nanjye Uwimana Damien Hodari.